Zamisli da ceo život živiš u jednoj ravnoj slici. Ne znaš da postoji visina, dubina, treća dimenzija. Sve što vidiš je linija, tačka i kraj. A sada zamisli da neko iz više dimenzije posmatra tu tvoju ravnu sliku. On vidi ceo tvoj svet odjednom. Vidi tvoju prošlost, sadašnjost i budućnost, kao jednu mapu na stolu. Ako takva bića postoje u našem svemiru, onda smo mi za njih samo plen. U kosmologiji postoji jeziva ideja, možda najopasnije civilizacije uopšte nisu u našoj trodimenzionalnoj stvarnosti. Možda su pobegle gore u višu dimenziju, a nas posmatraju kao lovište. Mi vidimo zvezde, galaksije, magline, ali ne vidimo ono što se krije iznad našeg sistema koordinata. Kao mrav koji trči po stolu, nikada ne vidi celu sobu, a kamoli celu kuću. Ako želiš da zajedno istražimo ove ideje koje razbijaju mozak i da čuješ ono što većina nikada neće čuti u školi ili na TV-u, pritisni subscribe i pridruži se kanalu Vendetta Universe. Ovo je tek početak priče, a ono što dolazi sada je mnogo mračnije. Da bismo razumeli lovce iz viših dimenzija, moramo prvo da shvatimo koliko smo mi ograničeni. Naša percepcija stvarnosti je fundamentalno zarobljena. Mi živimo u 3 prostorne dimenzije. Levo-desno, gore-dole, napred-nazad. Vreme doživljavamo kao 4. osu, ali samo kao jednosmernu reku koja nas nosi iz prošlosti ka budućnosti, bez mogućnosti da promenimo njen tok ili da vidimo šta se nalazi iza sledeće okuke. Da bismo pojmili ovu granicu, zamislimo svet opisan u romanu Ravanija Edwina Abbotta. Njegovi stanovnici su dvodimenzionalna bića, žive na ravnoj površini i poznaju samo dužinu i širinu. Za njih pojam visine ne postoji, on je nezamisliv. Kada bi trodimenzionalno biće poput sfere prošlo kroz njihov svet, oni ga ne bi vidjeli kao sferu. Vidjeli bi samo tačku koja se pojavljuje nijotkuda, širi se u krug, a zatim se smanjuje nazad u tačku i nestaje. Za njih to bi bio neobjašnjiv zap, gotovo magičan događaj. Sada primenimo tu analogiju na nas. Mi smo stanovnici prostorije. Baš kao što Ravanici ne mogu da pojme 3. dimenziju, mi ne možemo da percipiramo 4. prostornu dimenziju. Za nas, to je sve što postoji. Ali u fizici, posebno u teoriji struna i naprednim modelima kosmologije, postoji ozbiljna ideja. Svemir može da ima daleko više dimenzija nego što možemo da zamislimo. Biće iz 4. prostorne dimenzije moglo bi da nas posmatra na način koji je nama neshvatljiv. Moglo bi da vidi unutrašnjost naših tela, sadržaj zaključanih soba i trezora, sve istovremeno, kao što mi vidimo crtež na papiru. Naša trodimenzionalna utvrđenja za njih su potpuno otvorena. Mi smo u suštini izloženi. Za biće iz 4. prostorne dimenzije naša Zemlja bi izgledala kao providna lopta. Videlo bi unutrašnjost planeta, jezgra zvezda, svaku prostoriju, svaki bunker, svaki podzemni tunel odjednom. Oni ne bi morali da otvaraju vrata. Samo bi zakoračili kroz dimenziju koju mi ne razumemo i pojavili se tačno tamo gde žele. Za njih naše tajne ne bi bile tajne uopšte. Sada postaje jezivo. Ako takva bića postoje, zašto bismo ih uopšte primetili? Mi tražimo vanzemaljce kao što tražimo planete, teleskopi, radiotalasi, anomalije u svetlu zvezda. Sve to je kao da mrav pokušava da otkrije ljude tako što meri vibracije na ivici stola. Lovci iz viših dimenzija nemaju potrebu da nam šalju radiosignale. Oni mogu da posmatraju našu civilizaciju odozgo, da ulaze i izlaze iz našeg sveta bez ikakvog traga. Zamislite kako lovac gleda na šumu punu jelena. Ne priča sa njima, ne pokušava da uspostavi bilo kakav kontakt. Samo gleda, strpljivo čeka i bira savršen trenutak. Ako smo mi civilizacija niže dimenzije, onda smo za nekog u višoj dimenziji možda upravo to, resurs, eksperiment ili prostrano lovište. Neki naučnici, iako veoma oprezno, postavljaju pitanje: da li se deo fenomena koje zovemo NLO, senke ili čak neobjašnjivi osjećaji poput déjà vu mogu objasniti kao prolazak višedimenzionalnih struktura kroz naš trodimenzionalni prostor? Ova ideja nije nova. Još u 19. veku Edwin Abbott je u svom delu Ravanija zamislio dvodimenzionalni svet čiji stanovnici ne mogu da pojme 3. dimenziju. Za njih je postojanje visine nezamislivo. Kada trodimenzionalna lopta prolazi kroz njihov dvodimenzionalni list papira, biće na tom papiru ne vidi loptu. Ono vidi nešto što prkosi svim njihovim zakonima fizike. Prvo se nijotkuda pojavljuje tačka. Zatim ta tačka raste u krug, dostiže maksimalnu veličinu, pa se neobjašnjivo smanjuje. I na kraju potpuno nestaje. Za to biće to je nadprirodni događaj, čudo koje krši zakone o očuvanju mase i energije. Za nas posmatrače iz 3. dimenzije, to je samo obična, predvidiva geometrija.
A sada primenimo istu logiku na nas. Šta ako smo mi stanovnici Platonove pećine koji vide samo senke prave, više stvarnosti? Ako četvorodimenzionalni objekat hipersfera prođe kroz naš 3D prostor, mi ne bismo vidjeli ceo objekat. Vidjeli bismo njegov trodimenzionalni presek. To bi bio objekat koji se pojavljuje iz ničega, rapidno menja svoj oblik i zapreminu na načine koji deluju fizički nemoguće, a zatim isto tako misteriozno nestaje. Zvuči li poznato? Mnogi izveštaji o NLO opisuju upravo takva ponašanja. Možda su nemoguće pojave samo geometrija viših dimenzija. A mi smo mravi na papiru koji u čudu posmatraju senku nečega što ne mogu ni da zamisle. Još jedna jeziva posljedica viših dimenzija je kontrola vremena. Ako biće iz više dimenzije vidi naš prostor vreme kao celinu, ono može da predvidi naše odluke pre nego što ih donesemo. Ne zato što čita misli, naro zato što vidi celu našu vremensku liniju kao nacrt na stolu. Za takvog lovca mi ne pravimo izbore, mi samo prolazimo kroz već iscrtanu mapu. Tu dolazi najveći horor. Šta ako kontakt sa višedimenzionalnom inteligencijom nije nešto što se tek desi jednog dana? Šta ako se već desio? Samo ga ne doživljavamo kao kontakt, već kao glas u intuiciji, abnormalnu slučajnost, čudan osjećaj da neko vodi tok istorije. Možda je ljudska civilizacija već deo mnogo veće igre, ali mi vidimo samo svoju malu tablu. Naravno, sve ovo su hipoteze i teorijske mogućnosti, ali moderna fizika ne samo da ne isključuje postojanje viših dimenzija, već ih aktivno istražuje. U teoriji struna, na primjer, dodatne prostorne dimenzije nisu samo matematička zanimljivost, već nužnost. One su potrebne da bi se jednačine koje opisuju fundamentalne sile prirode, uključujući i gravitaciju, uskladile u jedinstvenu, elegantnu celinu. Te dimenzije su, prema teoriji, smotane, na infinitezimalno malim skalama, nevidljive za naša čula i instrumente, ali potencijalno dostupne tehnologijama koje su daleko izvan našeg domašaja. Zamislite bića koja žive na dvodimenzionalnoj ravni, kao u priči Ravanija. Za njih bi naše trodimenzionalno postojanje bilo neshvatljivo. Kada bismo prošli kroz njihov svet, vidjeli bi samo promenljive preseke našeg tela, krugove koji se pojavljuju niotkuda, menjaju oblik i nestaju. Mi bismo za njih bili bogovi ili demoni. Sada primenite istu logiku na nas. Ako postoji jedna civilizacija starija milijardama godina, imala je dovoljno vremena da ovlada fizikom na fundamentalnom nivou, da shvati kako da iskoči iz našeg trodimenzionalnog prostora i pređe u viši, stabilniji nivo postojanja. To nudi jedno od najjezivijih rješenja Fermijevog paradoksa. Mi uzaludno tražimo vanzemaljce u svemiru, skeniramo zvezde tražeći radio signale i tragove megastruktura. A šta ako su najnapredniji od njih odavno napustili ovu ravan? Možda su uvidjeli da je trodimenzionalni univerzum opasno i nestabilno mesto, podložno kosmičkim kataklizmama i, što je još gore, vidljivo nižim, bučnim civilizacijama poput naše. Možda oni više nisu u svemiru kako ga mi razumemo, već izvan ili iznad njega, u bezbednosti više dimenzije, odakle mogu da posmatraju sve, a da sami ostanu neprimećeni. Na kraju, ostaje jedno pitanje koje svako mora sebi da postavi. Da li je utešnije verovati da smo sami u hladnom, ravnodušnom svemiru? Ili da nas neko, negde iz viših dimenzija, posmatra, procenjuje i čeka pravi trenutak? Možda istina stoji negde između. Možda su lovci iz viših dimenzija stvarni, ali još nisu odlučili da li smo im plen ili kandidat za nešto veće. Ako želiš da nastavimo da rušimo granice onoga što smemo da zamislimo i da otkrivamo teorije koje spajaju nauku, filozofiju i kosmički horor, pridruži se kanalu Vendetta Universe. Klikni subscribe, ostavi komentar šta ti misliš o lovcima iz viših dimenzija i ne zaboravi, ono što ne vidimo ne znači da ne gleda u nas.